Koliko ste dugo živjeli u Austriji? 35-6. I odlučili ste da se u penziji sa suprugom vratite ovde? Pa hvala Bogu, zato smo ovde radili, gradili i tako. Jel ste zadovoljni sad? Jel vam fali austrijski način života? Ovdje mi je više zadovoljavajuće s jedne strane. S druge strane, eto što smo penzioneri, pa eto ima se za trošak penzije i to. Ovdje nam je više lakše, otvoreno, čista priroda, sa životinjkama, eto. Volimo životinje, pa jer pored životinja smo odrasli kao deca. Neke stvari, ja kako sam tamo sproveo radni vek, ja od bureka kad idem u grad u Petrovac, najviše pripadamo Svilajncu, ja ne bacam onaj papirić na ulicu ili šta ja znam, nego gledam gdje je korpa, gdje mu je mesto da se baci. Flaše, plastika, sve. A opština nam je Petrovac, okej. Ali tu pripadamo, znate. To nam je najbliže, ali ovdje izgleda da narod pojedini truju sami sebe. Iz razloga ne obraćaju pažnju, prskaju herbicidima na njivama i onda te boce od herbicida na suncu pored njiva bačene. Čekaj, ja kad idem u njivu i prskam, u kesu kartonsku kutiju i u kontejner.